abagore baitu ndani na charita baturetaha abazire banyu mbaju zombi ko kushabarahanga ikiwa mushaba yakikora no sima mbenu itwahitwa amanyiro bugenyobu tutahantushaba mbenu insima rahanga okurengo yashikirize kitwa mushabire. Icya kabiri niyenda kusima Franka Canon Franka nabe initanzi niyenda kubasima okushweraje munyanyezi mwebare. Canon Franka akanyoherereza abashaija aba kwija kuhuta nyowe okumwahurira ndi nyina rumye umwana uri umwa utwabahingira kandi ombeira guju na munonga nkore omwana nabaruwo Rwanda rwishita rwaruwo rwa nyina mbwenu ito turiyo mikono yabe nitanze okucwamu kumanyura obarahutire no mbeni kusima Kanoni yebare munonga ukunda munyanyazi yebare kumutetsa yebare kutereza ekitiniza kandi no kusima munyanyazi Eva okutushumbira mate okuzo mu Rwanda otashobe okazomba Kristayo baro akaguma natunguka kandi nyowe ubwiro bumaziro mu kanisa abakazi babahure n'abandi abanyakanisa ndabakira kutokora munonga okukira abashaije n'ababuruzi bagira ngo twabere turi abatetsi ko mukazi wo mwahure mukazi wasaba dikoni n'abandi nangwa bari kurengaho mbwenu yebare Iva obutashobera abantu okibashobera muheru baro akaguma ryo ruzingo yabare kutungura baro kazo wabaro katunguka akaguma netunguka. Ikindi ninyenda kusima Timothy no mwami Katindi abayiziro makaganje no mucyara wanje mbwenu okwingira n'emigenzo yako yona ibirimo kuta birimo birabo nibane bahangusya obuzare no kushoborokirwa abantu nambwe hati kutukuba turi mbidara turi kumanyogwa agira buzare kinori konka tukor kwikaha omuntu yagamba ninga bashomekira buke omanyo buzare bwine no mukazi wawe mbwenu Dani nyondo Shozara orubazu rwa Eva Charite ninyenda kusima abo kuba watuhereza ekitinisa wahereza shona nyoko ekitinisa nyoko nasho bataha kanisa nibagaita abantu ekibakora no gaita mbwe aro ekintu kiri kusasa no kugaita ababande unakubu wawo bukiko kaburo wagaita mbwe niyo barakayishikiye bare tata yabare mutero umugaro munonga nambwe bagenzi baitwa na bishop akabera ryako nko mukazi wengu aryaha aruhe ndijo merumwe ryo munso mingi munonga naba bo urukureba nbeja aboko kuruba kusigwire teni wakwizira no baburuzi bari babatari kwija mbwero mburuzi kwariko bateze no jya bishop nayijaho mbwe niye bareka kazi niwe bare Dani ukhereza abanyu ekitinisa okabareto murunkore nibo tuteireho amayisho nibo bagenyi beitu nibo bantu bekitinisa nanye ndi nkono mugambirizi nanye ndi mutoro empako yanje puri kandi yanje puri apuri mureke kuzanimwe apuri ne mpako yamani ne shumbeze zindi mwije mbabuzi nibagimanya kandi yanje bakaginyetera St John's Cathedral Kabarore mu kanisa y'ubureberizi ni mo bishop Kisembo yaginyeteire yanje ne mumoyo apuri nyo apuri
so mbwenu obushwere abazeri bona babugamba muhuku yabo bagambira abishya abacyara barga babagambira mugende muzi kushwera mushwerwe mugumeyo mureke kukanga yo mukayije ubushwero ubwo tubwide mugasho nubabwa kushara kuza kweyoreka yo karagaye nobunuzi bwabo torubureba no kushemerwa kwabo torukureba obushwere ubwa hati nyoni nde bworobe no korobera kimwe bworobe besho obushwere obutaine kwihabunyatse ngoze kubwarira mu nju obushwere obutaine kujya gunoza kweyerera enju haro abarwigera obushwere butari kujya gunorga nebigere noza kuzakiruhura haro boda ninga bino mugisha bine motoka obushwere butari kujya gunoza kutagatsa ameize barwa bino mugisha bagira sora ninga amashanyarazi ameize gatagatsa karema nyaba bakaza barkurera babahingira akatagatsa ameize gacyanga kusya kugira gagarire yo kibagira umukina baratugarira yo gatagata ono bushwere buturugure ngo bukabe butagumire konka nubuza kugumisa bwo butamanya Yesu nambwe n'abarugumirwa bona ona shi obushwere ubwine shukeza ezo abagenyi neza mukameka ubwine esane ya mukameka ne yo mugenyi ubwine esane yo mushayiza no mukazi ubwine amasana go bwana burukuriro burukana okwako ekiri kubaterana n'ikintu mbamwagwe itwe tito baherezesha bwe bakagitasane mwe umukozi mwe abantu bana ukibano yetwara ukare yakora mukashatu uketombo itoto mushaje akayandaza hato obushwere ubu bukabere buterana abantu nyo bikuterana karinde bikabere bitaro konka oburushoto n'uburungi Yesu kwari kubataburumu yaba taburumu obushwere hinduka kahinduka katare hinduka cyo kwefuza umwanya gwo kushemera nyo obushwere ni nyawe niguru ryo munsi iguru no rutandikiraho munsi ureba okushemerwa ureba life ureba obusinge nangwa imotor kure yaba ryo mbururu there is no better place like home mbeshikana bakusinga kitehurizi bakikusinga ukataha umuka yawe ugatabye bakusinga ari bakikusinga utaha umuka yawe ugenda no businga kandi wakusinga kwari ko batayine Yesu agenda atandikaga ihena yagitandikira umunsi no bara yakusinga so mbwenu bana banje nimbendeza Yesu nuwari kwija kubombekera aho kama kaga ine Yesu niko gaina katare nabishikya batakashoyirwe ninyenda kubashaba omwojo kwara kushabese mu yogi muhereze no imumye yinki gimuhereze gimuhe na hato mbugenye no uja kureba omwe nanda kuperereza kureba iyo kwara kureba tafa yakushabese mu gimu konka kwara kuterera yakubuza reka kumubuze bya CV mpa CV yawongerere CV no fakira CV impereza business card nayo business card nayo kiriyaho oyi no mwana ninga toine umwishina buza ngo mwahingira umwana ninga tumukahingire mu rwa mwana omubuzo toragizire Yesu aho kano basa kuba ino mwana no basa kuba ine business konko teine Yesu obushwere ushangerege heno muzi nawe cyo imubana mwe no bwarateine mwana teine business yaguye ati nyine Yesu oyikirizo oshwerwe abo ko obushwere bwine Yesu nibo bwina katare Franka mukutwerere sente zo buginyi ente etahire yanjye yatahiro muka mbweno dekeraho tindu kurenga waho mukama baherezo bushwere burungi kandi nakugira umushana nagira umurumo nantagwina nangwa konka kunandi aha haro umurumo gwanyetengesa tanagwimukana nandi yakushitamo mubugenyi bwawe koga mweno nkirize nguzemu abo kana gwo numukuru awe kana Said mukama baherezo mugisha shana speaker tantuma abo kuba abahure bazo mushana bishop woriya hatoburura ntene mumburire munyiho nyo kamende bishop kampu mwire nemwe mureke ko nanye mumburire mpure mventwaro wisheme guyature ngirunongi mbene cyarete icyo nandi ya speech ni manya nizagamba ecya kabiri ninye ndukwijaga itabana nabwo ubu ntanga yampitse yigere ninye ndukija kubura mbene ajya ona kunda he speech naburira nagahita
hati ukosho no kuchuruganda no kwenda ngutuberi tutwaye kubirira ubugenyi bwitu so mbwenu nanishaba nabwo mutangiye ndaho mwena mureke mbashabire ko bwakubana muyikiriza kandi mwemerere ubundi no wakubaya yasasira umugongo yegorora no takasasire nkamahiro bwege yemerera uko meisho uko nabaza kuba yo kushasha twaguma dushitami tendereza Yesu Yesu uri mwana gwandiga omusayigwe gunazizane bazanyo mwimutse mitima yanyu mukamaranga ubushoborozi bona ni gusima bwo kuzara kandi kuzara ni wakuragire waheza kwanga Adamu na Hawa kwahirize kubabumba nibumba mu ngaro wagira utumuna batamumwityo nabaho mugisha mugende muzare mukanye harugwe muna tumusime na Iva harugwe muna nyuru kugambira aha harye muna Dani na Charite mbwe no mugishogo nuko turukushabira abana aba umugishogo guhikirize izo bari yabo ryo kugayitwa umugishogo gubatandikiseka umugishogo gubaherezo kuzara umugishogo gubahanga munsi umugishogo gubahereza amatungo umugishogo gubahereze gurinda abazere babo bagumeho nabo bashemererwa nabo umugishogo gubarindire rukundo umugishogo gubajune gutarabaragaho kandi umugisha gwaranga ubushoborozi bona tateite umwana umwe y'urukwera gubarinde guzombuge nyomu guzomakaganyu mwe n'abaterandaha gubo muyihanga ryitu gubo maka aho mwirima guri gurise ho mushana ahirwangweri guteho urukundo aho kutana mukuri guteho kwatanisa kandi umugishogo twena gutwebe mbere gutakaturugaho okuruga hati okikebero byona amina.